mba'éichapa cheko'ẽ porã handy mbo'ehára, cheko'ẽ porãnte avei ñañepyrũta ñañembo'éta orevy yvágape roñégape ñembojoroviápe ñanderéra kareañuãmba nemborayhu ojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágapeguáicha eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevẽva ehejareíkena oréve ore rembiapo vaikue rohejareiháichare rapichápe hembiapo vaikue orendive aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáicha ta upéicha. Oikũmbýta mba'e ohendúva oje'e chupe. Va a entender lo que se le dice. Ñahendu mboyve. Antes de escuchar. Vamos a ver. Ya porandumíta Rosita. Mba'eichaguápa bombero. ¿Cómo es el bombero? Mba'eichaguápa Rosita bombero. Peteĩ karai mbo'ehára. Oĩ porã. Moõpa oiko. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Oiko ka'aguýre. Hose'i pehína porandu. Oiko ka'aguýre mbo'ehára. Oĩ porã. Muy bien. Ñahendúta bombero he'i. Ehendu porã purahéi ha ejapo ko'ã tembiapo. Vamos a escuchar amoitapéme ha pehendúta. Upéi ahupíta ñandéve avei Classroom. Ñahendúmíta sapy'aite ñamba'apo mboyve. Néi. He'i ñandéve ko'ápe peteĩ. Máva rehépa oñeñe'ẽve emonguruhy. ¿De qué más se habla? Marcha con la cruz. Bombero ha ryguasu rehe. Bombero ha jagua rehe. Bombero térã karai pyhare rehe. Yvypóra ha bombero rehe. Péichane. Hose'i mba'épa rende. Mbo'ehára bombero térã karai pyharére. Oĩ porã. Muy bien. Mokõi. Máva rehépa oñeñe'ẽ avei embosa'y. ¿De quién también se habla? Química. Bombero rehe avei yvypóra rehe avei yvypóra. Yvypóra es persona. Péichane. Ko'ápe. Aparandujéta. Rosita. Máva rehe pa'i oñeñe'ẽ yvypóra rehe avei. Oĩ porã. Aguyju. Mba'épa he'ise
Eporandu ñembo'ehára. ¿Qué significa preguntarle a tu profesora? Pakovatýpe oike pe karai pyhare. He'ise péva en el bananal entra el señor de la noche. Karai pyhare, señor de la noche. Irundy. Mba'épa he'ise ko'ã ¿Qué significa estas palabras? Eheka ñe'ẽryrýpe haymímba. Busca en el diccionario y completa. Ayvu, van a comenzar a buscar. Turuñe'ẽ, guaripola, ka'u, ñembojaru, hague, moirũ, pita. Muy bien. Mba'eichagua tekovépa bombero. ¿Qué clase de persona es el bombero? Emongurusu oĩ porãva. Ijayvu ha oturuñe'ẽ. Pe oĩ porã. Opiã ryguasu ra'ýicha. Pakovatýpe oike. Péva pejuhúta aveihína página 92 pe ikatúpe lee. Mangotýpe oike nahániri. Moa ndie oñembojaru ikarape hetehaguepa oĩ porã. Opita timbo, ho'u guaripola, ika'u, ho'u kamby, omoirũ ohayhúvape. Péicharõ ijayvu ha oturuñe'ẽ he'ise es ruidoso y silba. Opiã ryguasu ra'ýicha que imita al pollito. Pakovatýpe oike entra en el bananal. Mangotýpe oike entra en el mangal. Moa ndie oñembojaru juega con la luciérnaga. Ikarapé es petizo. Hetehaguepa es velludo. Opitatimbo puma. Ho'u guaripola toma caña. Ika'u es borracho. Ho'u kamby toma leche. Omoirũ ohayhúvape le acompaña al que le quiere. Kuakoséi péva jahájáta. Dejamos. Pasamos al siguiente. Emoha'ãnga. Karai karape hetehaguepa. Van a dibujar. Karai karape, señor petizo velludo. Siguiente. Ñañe'ẽ porãke opurahéi ha he'i kujerera. Péva la ja'éta hína. Vamos a decir la trabalengua. Vamos a estar la próxima semana en la semana de la lengua guaraní y del folclore Tavarandu Ara. Ehendujey purahéi ha upe purahéi ñeñembyarãndi. Péva jehejáta. Mba'eichaguápa bombero emombe'u ñembo'ehára. Upéi he'i ñandéve emoñe'ẽ syryry ko kujererã. Pévahína upéicharõ pu'aikatuái mbykymi pehendu mba'eichaguápa mba'éichapa bombero ha'e karai pyhare mbykymi ha upéipeje kujererã. Van a decir una trabalengua. Esto van a investigar. Bombero, este es uno. Bombero opitatimbo puku tatakuápe upépe opukapuku guaripola ipópe. Trabalengua. Péicharõ péva peikuaáta ha ikatu pehekãmbue. Pueden buscar, investigar otras trabalenguas. Entonces, para la próxima clase, hína jarekóta túnte, hína el 24 de agosto. A 25, Día del Idioma Guaraní, y la semana, recordamos, ñanemandu'áta Tavarandúre. Oĩ porã upéicha. Ko'ápe avei pehaikuaáhína la pejétava. Ajépa mba'e kujererã en el cuadro. Van a escribir. Oĩma aguyje peẽme aháta tereho poneite mbo'ehára. Aguyje.